Keno kanda crime against humanity koigi zik thoiba West Asian region da thoiba koigi crimes mams sai refugee gi kari gi adagi angang nupi angang koigi yum kai prap mangandana koigi thugai ko kai tawsi yes masigi post ya koi ahamada koigi malem da leiba mioi khudimangna condemn tawum thoya yes kai noi kanda malem gi any mafam amada thopa crime against humanity je masi akoina oppose tawdragadi madu akoina yabaga samana ba absolutely Israel gi magi national security aduga magi interest promote tonaba protect tonaba hona bada Israel na seasonary ba akoigi might is right ki magi military powers ji actor patna seasonary kanda akoigi miyoiba se akoigi miyoiba amada utham tokpa magi right to life ki basic oi ba kaino si respect tawda bida magi national interest national security jina Quite predominant of Bacano, the Namana Lorokan, Satari Bacano se. Aduga, Israel manning the Lepiba, major power singing, Makoigi foreign policy, Makoigi worldview, Moiki Ming se other. Ideology Punamas, when Ahamada condemned to Matota have the name. Aduna Su Masigi, absolutely. Nasiki Toramas, Simbira Punena, and Lose Hadareko. Aduna Sagi, Kitang. Quite toga suka, I na kitang Hamada, highlight when a thousand in Posika and I can say Mamma so Hoiki. Itaoga Paraduga Oza, then being a super natam great magi historical background. Sagi Israel ga Iran ga the Matamama de Iraq. Sagi regional supremacy, gi magi am saw contest a Malay. Other contest they then Sagi Iraq sequagi ma manning hungrego, ma pahol pangamaroi. Adubu Israel matandana West Asia da Iran ga Tingaina Vivasi, Masi Woido from the Havasi, US, UK. France, aduga atopa magi allies in a low income level. Aduna Israel sustain toba aduga ngasagi West Asia gi yamna strategic oiba aduga Malayang gi wena zun kogi energy resources myamagi kariyani kogi langai pukai ki ama leiriba sugum mafam jida aduga international magi shipping gi transportation gi yamna maruiba sea lands of communication gi kano routes myama phawriba ko hariba mafam ji ngasagi anti-US weba, adugumba anti-West weba, major power or regional powers in a control togi bhavisa, masi US ki nightmare now. Adana masigi geostrategic, geopolitical, economic compulsions me ama aduga geoeconomics ki ko, by energy resource ki maro ina pusalakanda aduga magi sea lens of communication ki kano me am sigi yengorkanda, koigi maritime security havisa. Si me am ji yengorkanda koigi masi US na yari makai Sidaida magi mapangan kan my position either magi power projection capabilities am pasana koigi station to thamba mafam man haidare malem da ko adugi poto lai aduga ngasagi question dugi da lapira kanda aina haijening mafam je ngasagi hujik tholaiba irang je sum chauthoragadi irang je phanam de escalate tore ko yam chauthore ju akoina hujik uri je maroina Israel gi attacking ko ngasai highway gi badu maina Israel na attack torpa madugi kano duda mu Iran na ngasai retaliation torpa hoji power da koi gi major retaliation ani laigre ko aduga ngasai gi magi maruina seasonary di Iran na ju ngasai gi magi friendly countries sing sida lairiba magi allies have dare when proxies to haine adi hariba proxies sing seasonary kan da koi gi Israel je koi gi kayani ko maji awaba pi bai dare Israel bu mana toriba pose yadana ba militarily ko koigi resist tawbane haidare aduna akoina sida khangmina ga wafam amana ngasai gi West Asia region da maroina Palestinians singna ngasai gi koigi Israel gi magi occupation magi military might masida ngasai gi tawriba humanitarian crisis myam sida da ngasai gi thengnariba magi will to fight se masi akoi salute tawmina bam chang habedi akoi miyoiba mawoina hamada ko tegi akoi national interest ki kai gi amta natabada mi kangluba mawoina maikoina hingnabagi damakta hinningbagi magi ithilduna mang thamakanda mana araiba magi resources aduga magi human resource boyeju technology boyeju ko madu season kanda mana sagi atai lebak sing dagi mating lor kanda fight toribse masi am chawba magi koigi will to fight se koina respect to bom thok da kes matang sida ngasi October gi tang ikoi mapan ni aduga hokibo October gi tang 8 haiba tare ngahan che chahi ama mapung phare haiba tare
handak Israel na chathariba Gaza da chathariba war je aduda hauzik phawbada Gaza da leiba miyoi taragi manungda miyoi amamam de haba tare shiba natragana sokpa natragana mangkibagi manung challi haidana khoi panari masida Benjamin Netanyahu na haigibaje mana justify tawgibaje Israel gi right to defend Israel adugi damakta carpet bombing toba adagi air raid chathaba masi amadi ground offensive chathabani habani aduga Benjamin Netanyahu na malemgi miyamda mana wasakhibaje sumnagi tha amagi matam khaktada Hamas e totally malemgi lemaidig iradigi tawgani habani madugi damakta Hamas eliminate tawnabu khakki wafam de yumpham oiraga United States na United Nations gi floor da Israel gi offensive se justify tawkhibani hauzik se Israel gi ally oina leramba Israel gi supporter oina matam changna leramba Britain France haiba lepak mayam se Israel gi offensive se mayok ta leiba horabani Israel da khula yonba yaroi habagi fire phawba France gi afraid lakrabani matang sida Israel na haikiba the will to fight and haidana khu yambana haibire po matam sida resistance amoina Gaza gi Hamas ki resistance asi Benjamin Netanyahu na tha amada loisingani haikrakanda ngasi phawbo loisanba ngamdabaje kari maram gi dena lo masidai da akoina tentang na thamaganda khoi aso factor ani yawe amana ngasai mamana ina panjagiba mafam da leriba miyamgi adi maroina Palestinian sing ko mekoi gi will to fight se si ama lere next amana khoi gi haiba Palestinian gi cause aduga Hamas bu support toriba aduga Hamas ki cause bu muk support toriba maga khoi wakalon manaba khoi gi atai kanglup sing sai gi Hezbollah harasu Syria da operate toriba natraga Iraq to operate toriba khoi gi elements sing ko aduga ngasai gi Yemen ko Yemen gi Houthi sing haiba mayam si khoi gi moi gi apunba coalition se masi axis of resistance masi gi kaino sida khoi maroina Iran na maning da lepi ra kan haidare ko sai gi tawrak po pot amasu leibani na masida khoi na yengba yabje reading ani to bi miras ko amada amana ngasai gi Hamas se khoi gi pura totally eliminate to budi ngamdri resistance adum tawri adu magi ngasai gi fire power di mapangayam handagre ba adugi kaino myam do khoi gi correlation of forces to ground di yengkan da hoji Hamas ki magi kaino se resistance power se handagre aduga ngasai gi si jiga su yamna mari leina ba ma oigana ba ngasai gi Hezbollah na southern Lebanon gi side gi khoi gi Israel gi magi northern side aduga including my central ko Tel Aviv area bu yona ngasai gi yam kanna khoi attack to ba horizing magi kaino kanda sigi correlation of forces yang kanda ngasai gi Hamas ki posing ngasai gi tora tu na ngasai gi takhai rang na ba haidi pra carpet bombing gi kaino da takhai rang na bulldozer toro pani na madu gi potu da ngasai gi resistance mu khoi atopa mai gai amadagi maga wakalon manaba kaino khoi powerful oiba Hezbollah na mu toropa ataina su yam kanna sangjalapo Yemen dagi Houthis na kapsalakpa Iraq dagi attack tawpa Syria rom dagi attack tawpa mayam je khoi gi si mayam je sidai da khoina reading ani je samaina loba ya ha tare ko ai samaina thamjage huje ki keno sida darakes yam nungai je ai mathang ji darakes am laksage darakes lakchaning baje jus lobby gi amna mapangan ken ba haitare USA da USA gi maru oiba company mayam amagi aduga media gi madugi mapuje jus oiba moigi interest mayam asi protect tongno hotna bagi oiba moigi tongan ba mechanism mayam ama leibagi wafamni laibasi makhata na ina darkest laksani mosi amaru ba wahanga music laije where it led to hoje harise tungda kari oira kadege habaji International Court of Justice ta South Africa gi yam masak na leader Nelson Mandela na hiramba our freedom is not complete without the freedom of Palestinian na hidana South Africa na International Court of Justice tharakiba case amagi verdict se handaki July 19 2024 da pass ogiba moina pigiba verdict amada hairiba se Palestine gi mafam kaya da Israel na chathariba occupation si unlawful oi habani international law gi mitiyeng da aduna masi handokadobani habagi wafamni amasung handak Gaza da chathariba attack mayam asi masi war crime ni habani masi digi accountability si Israel gi Prime Minister Benjamin Netanyahu phawbasi war criminal amoina yawfam to have accountability lei habadani matang si kari mot pipini yam jaba kai noni ki wangsi koina loisalapasida koina yengba yari si war crimes di akoina masida han nainingai leitre ko aduda ngasai gi kitang bias wedaba momada akoina thamba ya wafamje kaino kanda West Asia region ko maroina koi gi Israel Palestine swai gi kaino da thoiba hojik su am chaung thoiba wafamsi akoina is a vicious cycle of violence have the violence amana commit tawba adugi retaliation amu taw amamu tawba ko adoida ngasai gi
ꯑꯁꯨꯝꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯐꯥꯏꯠ ꯇꯧꯕ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃ ꯂꯩꯀꯣ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯝ ꯆꯥꯗꯅ ꯇꯧꯕ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃ ꯑꯗꯨꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯦꯂꯦꯁꯇꯤꯅꯤꯌꯟꯒꯤ ꯀꯣꯁꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯆꯨꯝꯕꯅꯦꯗꯅ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯃꯥꯂꯦꯝꯗ ꯂꯧꯅꯩꯌꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯁꯝꯋꯦꯌꯔ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯥꯝꯕ ꯄꯥꯝꯗꯕ ꯈꯔ ꯂꯩꯅꯔꯒꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯨ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯀꯤ ꯐꯣꯔꯃꯨꯂꯥ ꯑꯃ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯄꯦꯂꯦꯁꯇꯤꯅꯤꯌꯟ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃ ꯑꯦꯛꯖꯤꯁ ꯇꯧꯒꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯃꯥꯂꯦꯝꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯦꯡꯗꯅ ꯂꯩꯔꯤꯗꯅꯀꯣ ꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯀꯟꯕ ꯄꯥꯋꯔꯁꯤꯡꯁꯦ ꯆꯥꯏꯅꯥ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯏ ꯔꯁꯤꯌꯥ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯌꯨꯔꯣꯞꯀꯤ ꯂꯩꯕꯥꯛꯁꯤꯡꯁꯨ ꯀꯔꯤꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯅꯔꯛꯄꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯁꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯥꯛꯀꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯍꯪꯉꯤꯕ ꯋꯥꯍꯪꯁꯤꯗꯩꯗꯀꯣ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯋꯥꯔ ꯀ꯭ꯔꯥꯏꯝꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯀꯃꯤꯠ ꯇꯧꯔꯦ ꯇꯧꯕꯇꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯗꯒꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯊꯣꯛꯂꯛꯀꯗꯒꯦꯁꯦ ꯁꯣꯂꯨꯁꯟ ꯑꯃ ꯄꯨꯔꯛꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅ ꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯅꯦꯇꯟꯌꯥꯍꯨ ꯑꯣꯏꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯀꯣ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩ ꯏꯖꯔꯦꯜꯒꯤ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤꯁꯦ ꯃꯥꯏꯠ ꯏꯁ ꯔꯥꯏꯠꯁꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯤꯂꯤꯇꯔꯤ ꯄꯥꯋꯔꯁꯦ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯒ ꯍꯦꯛꯇ ꯁꯤꯚꯤꯂꯤꯌꯟ ꯀꯣꯝꯕꯦꯇꯦꯟꯁ ꯅꯣꯟ ꯀꯣꯝꯕꯦꯇꯦꯟꯁ ꯑꯝꯇ ꯈꯥꯏꯗꯕꯤꯗ ꯕꯨꯜꯗꯣꯖꯤꯡ ꯇꯧꯕꯁꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯆꯥꯎꯕ ꯀ꯭ꯔꯥꯏꯝꯗꯤ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯂꯥꯛꯆꯅꯤꯡꯉꯤ ꯋꯥꯐꯝꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯀꯥꯟꯗ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯔꯤꯖꯟꯁꯤꯗ ꯊꯣꯛꯏꯕ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯨ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯐꯣꯔꯃꯨꯂꯥꯗꯨꯅ ꯁꯣꯂꯨꯁꯟ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯗꯣꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯌꯥꯔꯣꯏꯗꯣꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯦꯖꯔ ꯄꯥꯋꯔꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯏꯟꯇꯔꯦꯁꯀꯤ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯦꯇꯦꯖꯤꯛ ꯏꯟꯇꯔꯦꯁꯀꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯔꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯅꯔꯖꯤ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤꯒꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯃꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯤꯗꯩꯗ ꯐꯦꯛꯇꯔ ꯀꯣ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯩꯅꯈꯤꯕꯗ ꯑꯣꯖꯥꯁꯤꯡꯅ ꯀꯔꯤꯅ ꯊꯝꯕꯤꯈꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯗꯩꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯏꯖꯔꯦꯜꯒꯤ ꯏꯟꯁꯤꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤꯁꯤꯡ ꯃꯁꯤꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎꯕ ꯐꯦꯛꯇꯔ ꯑꯃꯅꯦꯕ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯨ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯐꯣꯔꯃꯨꯂꯥꯗ ꯁꯦꯇꯜꯃꯦꯟ ꯇꯧꯅꯔꯒꯁꯨ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯗꯨ ꯌꯥꯗ꯭ꯔ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯏꯖꯔꯦꯜ ꯑꯦꯖ ꯑꯦ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯃꯥꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯦꯡꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤꯁꯦ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯦꯛ ꯇꯧꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯗꯦꯞꯁꯦ ꯂꯩꯇꯦꯕ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯗꯨꯅꯕꯨ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯥꯅ ꯌꯥꯔꯤꯉꯩ ꯑꯣꯀꯨꯄꯦꯁꯟ ꯇꯧꯅꯤꯡꯉꯤꯁꯦ ꯇꯦꯔꯤꯇꯣꯔꯤꯁꯦ ꯑꯣꯀꯨꯄꯦꯁꯟ ꯇꯧꯅꯤꯡꯉꯤꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯀꯥꯟꯗ ꯏꯚꯟ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯦꯕꯥꯅꯟꯒꯤ ꯁꯥꯎꯗꯔꯟ ꯁꯥꯏꯠꯁꯤꯕꯨ ꯃꯥꯅ ꯑꯣꯀꯨꯄꯥꯏ ꯇꯧꯔꯝꯃꯤꯅꯦꯕ ꯀꯣꯟꯅꯪꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯨꯅꯤꯐꯤꯜ ꯀꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯨꯑꯦꯟꯒꯤ ꯏꯟꯇꯔꯚꯦꯟꯁꯟ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯕꯐꯔ ꯖꯣꯟꯒ ꯈꯥꯏꯗꯣꯛꯑꯒ ꯇꯧꯔꯤꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯥꯅ ꯑꯦꯅꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕꯁꯦ ꯐꯪꯉꯒꯗꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯇꯦꯔꯤꯇꯣꯔꯤꯁꯦ ꯑꯦꯛꯁꯄꯦꯟ ꯇꯧꯕꯁꯦ ꯄꯥꯝꯃꯦꯕ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯃꯦꯔꯤꯇꯥꯏꯝꯒꯤ ꯁꯥꯏꯠꯁꯦ ꯃꯥꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯣꯡ ꯍꯣꯜ ꯄꯥꯏꯔ ꯂꯩꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯕ꯭ꯂꯣꯀꯦꯠꯀ ꯇꯧꯔꯤꯁꯦ ꯒꯖꯥ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯤꯞꯇ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯀꯥꯟꯗ ꯁꯤꯗꯩꯗ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯄꯥꯋꯔꯅ ꯑꯦꯛꯁꯦꯁ ꯇꯧꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯦꯟꯇꯤ ꯏꯖꯔꯦꯂꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯥꯋꯔꯁꯤꯡꯅ ꯑꯦꯛꯁꯦꯁ ꯇꯧꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯊ꯭ꯔꯦꯠ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯃꯥ ꯈꯪꯉꯦꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯃꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩ ꯃꯔꯤꯃꯛꯁꯦ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯏꯁꯤꯡꯒꯤ ꯁꯔꯨꯛꯇꯣ ꯊꯥꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯀꯥꯟꯗ ꯂꯩꯍꯧꯔꯤꯕ ꯁꯔꯨꯛꯉꯩꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯣꯁꯇꯥꯏꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯤꯁꯤꯡꯅ ꯂꯣꯏꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯦꯟꯁꯔꯀꯜ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯑꯃꯁꯨ ꯂꯩꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯁꯣꯂꯨꯁꯟ ꯑꯃ ꯊꯤꯃꯤꯟꯅꯕ ꯀꯥꯟꯗ lasting over solution ama puthok ya targadi akhoi Israel state ki magi insecurity aduga ngasai masidai da major powers na ngasai sanaraiba game haidare magi national interest ki kai ko masi myam ja koina ngasai world public opinion ko koi uja sing na su thambi ba akhoi sigi posi yam factor aso factor mani Vietnam da US na Vietnamese myam hakhi adubu lam du di ultimately Vietnamese na ngame na akhoi na longna is kai no ganda world public opinion including US ke citizen ayam na ngasai magi government na toriba policy je yadabdagi maithi gi baneba moi retreat tawge baneba aduna ngasai world public opinion je akhoi in favor of Palestinians and other suffering people ko masida dum lakani lakham thoi mioiba khunai na akhoi rational thinking amagadi ko adugi potuni aduga last aina thamjaning baje ngasai gi nuclear gi wafam koi panbigre mamang da ko ngasai gi Israel gi magi nuclear kano koi gi warhead sing leiba Iran gi ju somda semgat pa adugi non proliferation gi kai gi koi yam koi na khanara lakre adubu ngasai gi Iran na kai gumba haiba ngasai gi koi gi earthquake thoi thokte na to gi sing ngasai gi nuclear test ki ne na haiba gi por ma singna ba madi lei madu oi thokpasu yaba lei maram di mamang da koi gi North Korea da earthquake ama koi gi underground nuclear test oiram gi pot su report su thamnai ko aduna tabu ngasai gi aina pijaning ba message di huji ngasai gi Israel na Iran da retaliation ama tawge ga na khanpa kanda mana oithokpa yaba magi critical infrastructure saibatari Iran gi masi kari no na haiba kanda koi gi nuclear sizing je moina yamna panba mai weba ko energy facilities aduga koi gi refinery gumba kari gumba aduga maroina nuclear enrichment site haidare magi ko masi khal lugane na khale ho ja ko ai observation da kai gina kanda koi Ukraine ga Russia ga lainari ba lan se masidai da ngasai gi nuclear je season ba aji ngasai gi koi gi limited kai yani ko koi gi nuclear power season ba gi kai no je woithopa leiba leitaba habna sing ba gi pot myam lei ko adi mathakta Ukraine da leiba nuclear kai no jing je nuclear plant sing kai kra lei myam sing ngasai gi masida Russia na attack tawba yabagi kai lambi ma phat padona
ꯇꯧꯔꯛꯀꯗꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯀꯩꯅꯣ ꯌꯥꯝꯅ ꯀ꯭ꯔꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯗ ꯑꯦꯇꯦꯛ ꯇꯧꯅꯔꯒꯗꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯣꯚꯔꯑꯣꯜ ꯋꯦꯁ ꯑꯦꯁꯤꯌꯥꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯕꯤꯂꯤꯇꯤꯁꯦ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯏꯔꯥꯟꯁꯨ ꯄ꯭ꯔꯤꯄꯦꯌꯔ ꯇꯧꯋꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯅꯤ ꯋꯤ ꯑꯥꯔ ꯔꯦꯗꯤ ꯇꯨ ꯗꯤꯐꯦꯟ ꯑꯋꯔ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯅꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯣꯏꯁꯨ ꯃꯦꯖꯔ ꯋꯥꯔ ꯑꯃꯗ ꯀꯩꯁꯨ ꯊ꯭ꯔꯦꯠ ꯇꯧꯅꯤꯡꯉꯣꯏ ꯁꯤꯃꯤꯂꯔꯂꯤ ꯏꯖꯔꯦꯜꯁꯨ ꯏꯔꯥꯟꯒꯤ ꯂꯩꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯁꯣꯐꯤꯁꯇꯤꯀꯦꯇꯦꯗ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯣꯏꯗꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯊꯥꯗꯣꯛꯀꯥꯟꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗꯁꯨ ꯈꯟꯅꯕꯤꯈꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯦꯚꯦꯜꯒꯤ ꯀꯦꯄꯦꯕꯤꯂꯤꯇꯤ ꯏꯟꯀ꯭ꯂꯨꯗꯤꯡ ꯃꯥꯒꯤ ꯁꯕꯃꯦꯔꯤꯟꯁ ꯀꯣ ꯑꯗꯩ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯤꯁꯥꯏꯜꯒꯤ ꯀꯦꯄꯦꯕꯤꯂꯤꯇꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯅꯧꯕ ꯔꯁꯤꯌꯥꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯨꯈꯣꯏ ꯀꯩꯀꯥ ꯂꯩꯕ ꯈꯣꯠꯄꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯃꯌꯥꯝꯁꯨ ꯂꯩꯔꯤ ꯏꯟꯀ꯭ꯂꯨꯗꯤꯡ S-400 ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯌꯔ ꯗꯤꯐꯦꯟꯁꯀꯤ ꯀꯔꯤꯀꯣ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯂꯩꯕꯅꯤꯅ ꯂꯣꯡ ꯇꯥꯝꯗ ꯏꯖꯔꯦꯜꯁꯨ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯏꯔꯥꯟꯒ ꯊꯣꯝꯗꯠꯅꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯦꯛꯖꯤꯁꯇꯦꯟꯁꯤꯌꯦꯜ ꯀ꯭ꯔꯥꯏꯁꯤꯁ ꯍꯦꯟꯅ ꯂꯨꯁꯜꯍꯟꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯑꯃ ꯃꯥꯁꯨ ꯈꯪꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯩ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯩ ꯊꯝꯖꯒꯦ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯩ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯅ ꯊꯝꯕꯤ ꯑꯩ